ko kuhaye sente zikwagamba omuhwezi w'orukuru ekitongore na minisita w'empungi hamwe n'ebigwerezo babambatayira kampu y'empungi ya Nakivale. Bazi ne sente ziyamba bana Uganda awamu ne ba refugees sigama sente za ba refugees bokaboka. So bwe tufuna ye sente obuyambi eri bana aba sente ezaba abantu ababundabunda sente zituyamba okubanga abana Uganda ba benefitinga kuzine sente awamu ne ba refugees. So see with our own eyes being in Nakivale the implementation of support to the refugees given by the government of Uganda with the support of the European Commission and of UNHCR. So we had the opportunity to interact with refugees, discuss the key challenges. Kurugirira ha kitongore kiri kureberera empungi cya UNHCR empungi ziri kufika omutwaro gumwe na kashanju nizo zizire nizitaho mu Uganda kuyiho mwaka ogwo gutandika. Hone ebitongore ebiri kukorera hansi ya UNHCR byagambira abakura abangu bine bizubi byo mu ijurano na mnongo mu marwaro ibura ry'embazi hamwe n'ibura ry'amezi. Health center no ya Rubondo Health Center 3 eri kumutendera gwa ddala lya kusatunga government bwesengeke ebyobulamu byaffe. Ekyo kitegeeza nti bw'otunuulira ku level eyo facility eno eri etekeddwa okusavinga abantu emitwalo 2 naye kati wetwogerera aba refugee abanoonya obubudamu betulina mu kitundu kino kye Rubondo bw'ogattako n'abo abana Uganda abatuliraanye tuli ku mitwalo nga 7 n'ekitundu. Buri zoba ntutunga empungi ntutunga convoys buses nka mushanju zikwazemu abantu between 5 to 10 avar kureta habona konko shanga amezi gatakumara ahabwenji taxes twine ninji so no twakupampinga amezi tukubasa kusavinga abantu bona nco kurebera ntu buri community ntuterezo urburwayo rukuta. Ebizibu ebi nibija kurara byacendera ahabo kugira ngo biriyooni ziri kuhika nkaga nemwe zahereze kuhebwa kurwo mu kitongore cya European Union kukora habizubu nkebi. Funyo okulaba nti zine sente zigenda tuyambako mujukira nnyo omwaka ogwawedde omwezi ogwokusatu paka omwaka ogwagwera twalina aba refugees bangi abali bavudde DRC Congo era twabaleeta wano bali settled wano Nakivale nga bangi nnyo era wano nga Nakivale baleetayo 38,000 new arrivals bebajja wano. So kasine sente zigenda tuyamba okulaba nti tusetolinga bano basobola okufuna obuyambi. Haruho amatsiko kugira ngo sente zaba zarekwirwe zikatandika kukora nizija kuhindura ha miturire y'empungi ziri kutura mu kampu zona omu Ihanga. Ndi Ruth Nwamanya.